kasih New Trap Integrated Territorial Organization hadin baglayo ya kejebab na ke Office Commissioner Excise ya kejingdon dukan kiat pareng nado kana para hadu East Janji Hill kala pentip ba Hariboy District don New Prateli East Janji Hill don Live Santeli West Janji Hill don Klaiteli baro kilong sispa ar penduteli kedukan kiat pareng na kana para cha East Janji Hill Kinalam gaseng habakren haiklat thai kubor hasilom prosklop mentasngi kilaong ba house name arjar khan nyau ka Ministry of Road Transport but highway kalakang bandan ni kedukan kiat hasilon ter kasrok ba house name arjar khan riu kaying bisyar ba khlidu jongkari India kalakang banbo kedukan kiat asrok ba barkum gaseng kala porship na ya sarkar ban penbet ya jingdon kedukan kiat pareng hasilon ter kasrok ba bakin penbiang ya kor isla karkum jingdon kam Asli ni kalian sen hadir mila your information sebab lembak RTI nama office jom commissioner excise government of kalian celok ha keba ikum gaseng milapan yaki total numbers of wine shop ki badam borok silinter ke national highway nado khanapara shado malidor Eastern Hills sedang nado riboy but ni kakum kujubah miyo ba Hariboy kita niyo popatli ki wine shop ki wine store ha ki national highway yang Surabaya ha East Janji Hills kita Lai Kosan ha West Janji Hills kita Thalai but baru koi total kita sispa ar konrutli ki wine store badan ha Cileter jab national highway nado Riboy sado East Janji Hills but kaba penpunga susu yang itu kasih kalau ba how arja khatnyo ka Ministry of Road Transport and Highway kalau kami kau notification order ba ban of liquor shop along the national highway kelakang Ministry of Transport and Highway kelakang itu sistem arjan kanyo ban Supreme Court kelak kami notification mau arjan kanyo ban kang mau iki wine shop di dalam Surabaya national highway Andre hak kebapela belum hak state government kejongi pan hadu mentamne ngirangi iki wine store but keba ipla susu belum bang hak cakap bikin ai hakin tho hakin iki dukan ni wine shop ni wine store ki ai nak dai code bang shop open habangi keli lempak API juga keli furnished details pertaining to the code shop open quoted by all the wine shop in the states of Meghalaya kalau kecoba kalau no comments but kalau jikeli kalau whether the code shop open is a legal term authenticated by the excise department and the state government. If no, kindly provide me this abstract theory and the core concept of the code shop open. Hantar uno. Kamu ba kani kajing tho hak baru ki wine store shop open kamu tangban darab jod dan ban buri yang ketika ban yada ban tepek niu yang kita ki ka notification dan ko order pa pami daga Supreme Court daga Ministry of Road Transport and Highway kamu ba kini ki barat hai kini ki wine shop ki badan barat center ke national highway ko ke dalam khaliya ki illegal katung ka notification dan Ministry of Road Transport ba ka Supreme Court namar kim opting ki documents ki documents ki ba la tha ka Ministry of Road Transport and Highway ba ka Supreme Court ti kini kalong ka ki ba ni kum kaseng ni la panci pensyai na commissioner of office yung commissioner of excise na kasi pada ni klem yo la pada kendo pada commissioner hendak ni la put up ya kan negara jingthok kan negara pada panci syai kalau kendo kalau rimba kini ki wine shop ki pada baru sebentar dengan jalan ki yo la dan bo la ki yo la play pada ni negara yang sen ni airport la kursi sibna jaga sokar jalan juga excise department bahkan pensyai lani bagi gini ki wine store ki badan baru sebentar dengan national highway ki penbiang ya ki jingdon kam ki documents ba ketkum jingdon kam ki jingta jangka Ministry of Road Transport and Highway ba Supreme Court tekatung ka por ban pli ki wine store ha state ka hapo state capital kalong sawaji hado prabaji 4 PM hado prabiam hapo state capital kan notification ka ba meet how arja khanyo na po ka order by the governor na po ka registration taxation and stamp department on na kini ki wine shop ki padan po state capital ki ba pli hadu khandai skau hadu khatwe ka daru handai ka kum notification kalau tak hadu prabaji
Si kilo bapli hadin ka pra je kalong illegal, kalau kelapan kan je kan notification ke ba notified ka excise department.